Salam Indonesia. Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Adiputra. Data baru menunjukkan perdagangan global lewat internet atau e-commerce mencapai nilai 876 miliar dolar atau 12,5 kuadriliun rupiah pada kuartal pertama 2021. Meski banyak toko fisik sudah buka, tapi konsumen tetap banyak berbelanja secara daring atau online. Ekonomi digital Adobe menunjukkan pasar global perdagangan lewat internet tumbuh sebesar 40% sejak awal 2021. Ini menandai pertama kalinya Adobe menyediakan data transaksi di lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Dan hasilnya menunjukkan meningkatnya tingkat keyakinan konsumen karena semakin banyak warga Amerika yang sudah mendapatkan vaksinasi. Global e-commerce is going to be nearly $1 trillion in the first quarter of 2021. And that's nearly 40% bigger than it was a year ago when we were early on in the pandemic, and still significantly up on 2019. Statistik menunjukkan perdagangan lewat internet di Amerika Serikat mengalami peningkatan pesat pada 11 Maret 2021, yakni tanggal Presiden Biden menandatangani Undang-Undang Rencana Penyelamatan Amerika. Belanja daring menghasilkan 8 miliar dolar hanya dalam 20 hari antara 11 Maret dan 31 Maret. Tapi menurut para ahli, pertumbuhan ini bukan hanya karena adanya karantina COVID. And even as COVID hopefully begins to abate, and even as vaccines become available, people are continuing to transact in the online world for a lot of the staples that they had bought previously in the offline world. So, for instance, groceries. I think there have been some clear and long-range changes in shopping behavior and shopping patterns that were triggered by COVID, and I think a lot of those will stick around. Hal lain yang menjadi dampak pandemi pada perdagangan di internet adalah cara baru pembayaran barang. We've seen a tripling in what we call buy now, pay later behavior, and we attribute this, in part to a broader trend in the U.S. of people rethinking their credit and their borrowing and using it very differently. We've seen a reduction in personal borrowing. We've seen credit card debt levels come down over the course of COVID, and this option offers a different way to pay that has either no or different implications for people's credit. Bila perdagangan lewat internet terus tumbuh dengan laju yang setara seperti tahun lalu, maka nilainya akan mencapai 4,2 triliun dolar pada akhir tahun 2021. Dan itu merupakan peningkatan sangat besar dibandingkan tahun 2019. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.